svima, dobrodošli u novi video. Nije bilo sad par dana, to jest možda čak 2-3 tjedna, to jest nisam video objavio iz razloga jer sam bio u poslu preko glave, cijelu kupovnicu sam adaptirao, taj video bi trebao biti uskoro isto. Kad sve dovršim, ostale su još neke sitnice i onda je to spremno za objavu. Ali danas zato imamo Parkside Performance, udarnu bušilicu. Za beton, za šta hoćete, ne. Ali u biti namjena je uglavnom za beton, pošto je prihvat SDS. Radi se znači o Parkside Performance, brushless je znači crna je. Nije teška, ima nekih možda 3 kg, nisam iskreno niti vagao. Smjer lijevo-desno. Ručka koja se može okretati. Tu imamo znači ovu štangicu za pozicioniranje kada određujemo dubinu bušenja. Sad koliko će mi to koristiti, možda za tip ili tak nešto. I znači tu ima potenciometar s kojim reguliramo brzinu. I bitna stavka je ovo tu, znači imamo bušenje bez čekića, bušenje sa čekićem. Ova pozicija je neka kao neutral, da možemo zakrenuti ljeto. I s ovime štemamo, znači kad je ovom položaju onda je samo čekić, ovdje možemo znači pozicionirati ljeto ili špicu, ovisi što je već unutra. Probao jesam. Zadovoljan sam, bušio sam rupe 10 mm u punoj cigli, kroz pločicu pa u punu ciglu i sa 12 mm. S time da ne znam koliko je fair jer je ovo profi borer, ali probat ćemo znači probušiti par rupa i sa običnim znači borerom koji ima 2 vidje i s ovim koji ima 4. Probat ćemo par rupa izbušiti u betonu, u ciglu ide bez problema. Ciponice, takve stvari neću ni spominjati jer to možemo odraditi sa malom bušilicom bez čekića praktički. Znači bušilica je došla sama, bez baterije, bez punjača i dobili smo jednu tubicu masti. Ja sam odmah na početku u glavu stisnuo malo. Mast nam služi da podmažemo znači ove tu dijelove borera ili sjekača, čisto da ne radi na suho. Unutra ima jedna kuglica koja drži u mjestu borer, čisto da ne bi nešto zablokiralo u glavi. Ja sam zadovoljan, vidim da su neki imali problema po internetu s tom bušilicom, ja srećom nemam i nadam se da neću imati. Prvenstveno sam je kupio iz razloga da ne moram vući produžni kabel i veliku bušilicu radi 3 rupe. A sad malo o specifikacijama. Znači, jačina udarca je 3 džula, što i nije loše s obzirom da znači 1400 W Parksidova bušilica na struju udarna ima 5 džula. Znači nije čak niti duplo slabija, slabija je nekih znači 30%. Oni su naveli da čelik buši do 13 mm, samo nismo dobili glavu za bušenje sa borerima za željezo. Da drvo buši do 27 mm promjera i beton buši do 24 mm promjera. Sad, taj mi je malo podatak iskreno nesiguran, jer ako ste probali ikad bušiti sa borerom preko 12, vidjeli ste da to baš ne može se sa nekom bušilicom koja je jako slaba. Bez obzira što ona okreće, ali bojim se da bi to bilo malo previše, 24 mm. Ja vjerojatno u nju nikad neću staviti borer
veći od 12. Jednostavno, ako će trebati nešto jače izbušiti, to je neku veću rupu, uzet ću bušilicu na struju. Prvenstveno zato što mi je žao uništiti sa toliko velikim borerom. To bi bilo to. U principu, budemo sad snimili kako buši, pa ćete i sami vidjeti i dati neki svoj sud. Šta mislite o svemu tome? Evo, kao što sam i najavio. Idemo prvo sa borerom 8. Ušli smo znači sa nekih 10 cm borera, stala je 3 puta, ali idemo dalje. Stavit ćemo sad borer 10, pa idemo probati. Borer 10 nije niti jednom stao, očito je malo bolji nego osmica, to je bolje baca van prašinu. Bez problema je izbušilo. Sad ćemo snimiti sa borerom 12. Znači, isto smo ušli nekih 10 centimetara, bez problema je izbušilo. Moja bušica ne radi više. To ne radi, treba nove baterije. I probat ćemo s ovim Vidija borerom 12, isto koji ima 4 krune. Znači, evo, došli smo do ovog crvenog dijela bez problema.